Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka hinyo trap youth council mau yong unit, haka arpo hinyo trek yong arjar arpun riu kala lej ban no senyang yakwi kalong kemi ka basyong basta haka tikasnang, hadir bakala yo jing tip halor ka jing sale ben jongka halau jong long. Kaseng lingba ka jing no senyang ki para dukhan kala IT da ki marbam nalor kiwe ki tiadon kamsha kate kalong kemi. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang kate kalong kemi kala penpau ka jing songo ya ka HYC kabla kloy ban yarap ya ka. Nagalyang usamla kintiu masyaring organizing secretary ulaong hadin buluyo jing tip bulok jong kau latu ikapisah kumta kaseng marmar kalamare ban ai kilat jing yarap sya kate kalong kemi. Songo ma babila yarap yang ha baduk bajenjahan. Kaptam ko menlite nga da jinjahan. Kaptam kabayin dengan yosiu ma. Titrayin dula dom na ten matse nga hapen tip ya pisia. Nga songo babila wan la kan lima. La yo bam yo di na betak kun jonga kajenda nga yo bela sa ulok dula leben pet kunye ma sui jendat kapisa banga bela ru ralut tengah sungu sibune tengah sungu ma ya kini kaseng ta na kajing dua jonga ru kan kam he shu ma pinia tre bah pinia tre niat ma ingu ya ubleru ba uye perkenduk ma ku ye prisia merete yo cek ma kajing yarap tanma kiwe pat kibriu masungu ta kudai sibun bleh kurku kerdak ya barok khot ya danang hani hadin bang yo jutep na ini di lokne hangkat ni tahap barit danang ni ba lawan ban pentet ini kaseng ba menen watang ukhaw ba kinsiat kumdan su ayeng tena ban na kalyang jongi kaseng HYC mo yong ini hadin ba ulok yang ini kong ulak tu ya kapisa na yung ban ay kabayang ray ukam siyam la panpoy ya kata kapisa kabayang siya utrayang jong ini ikong dan nakaliang jong ikong ila pentep singi bat ni nakaliang kasteng buat ilawan ban bu gini kita arang ni kumki khaw ter bat kapisa te kamta he tengah kerpat yo tu ulok jong ikong ru ba dei ban penpai no kene kapisa dei ban chu tu namar bancutu hi ya kapisa ni yang kamde ka babha mar indikong ri damat aka jenjar ka bae menta magayeng kasam Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya